Whalawhalahi atu hane te walatala tutupu ke lata mea whiawhinei. Ko e whetoko laka pi whitu ko e Oceania Cup I Fisi kua whakausi ai he uki maha tapu kai nā kai hohoko a niwe ki ai si pese ia la he tau le kua kua moa mo e lala niwe ke liwa ki mai e hongwhumataha ia whetā la kua tutungi ke oa tu mai pele ke whewa nei. Pehe hukui mai he Niue Rugby Union ko e tau le kua ha koe matakau ha furu ne whakatokatoka e tau ngahua kua nā kai mitaki e tau whakaloanga mo I mule foki ke whakailoa ke he matakau niwe. Ka mate tau le kua he matakau laka piha niwe he whetoko mini games ki Wallace and Futuna. Pehe hukui nei nā kai loa lau tōru ke whetoko nei ke mai ke oa tuai ke pele I Wellingtoni he tau kahau. Pese ia kua whakahala niwe ke he taha e a whetala Amerika he nā kai whakamori ke oa tu. Ka koe whetoko laka pi whitu I niawhi pehe hukui ha NRU, nā kai talia he mtakau furu e tau mena kua manaka niwe ki ai. Si lawi foki mule e tau whakailoanga koe manaia kua nā kai hohoko o ta niwe ka kua whita ni hiosti e tutungi e tau tupe. Pese ia he talahau e ia, mai ke angaia na niwe ke ua atu ke he tau pele he tau whetoko ki he tau motu ko Australia, Amerika tonga mo Awhelika tonga. Koe mga honei, nā kai iloa koe liliwa niwe ke he tau mga howhi, ke matutaki ke he tau whewa IRB. Ha koe tau tope foki kua fuaki mai he matakau nei, ke lata mai asi hakia ngai tau whewa laka piha niwe. Koe whetoko ki Fisi he koe o ki waha tapu, mo e kautuai a Samoa, tu ua ia Fisi mo e tu tōlua ia Australia. Koe tau motu ni kua moua e whakataanga po ke qualifier ke lata I mo Hong Kong, Gold Coast, mo Commonwealth Games, wea tulunga mo Amerika Samoa. Vela e hawhaiumu I paliasi he tau wheua laka pi tawa amo, mo hongo fulu e mtakau kua pele, lime mtakau he tutahane, mo lime mtakau la filafi mo tau fifine. Lahi mtaki he tau wheua pele he tau mtakau, kai mua atu ke he taha mtakau ni o mai pawaki, ke whetoko ko lau tōru, tōru whimalia me tau mui ki lunga, ko lau tōru kua moua foki, e fōfou he kautu ke he taha whetoko lahi he lalolangi ke he tau mga hokua mole, mai makaka foki halo tōla tau pele. Nā kai mai ke tau mtakau he tau whānau niwe, no nofu motu ke whakatatai atu ke alo tōru nei, ha kua lahi pulotu halo tōru ke tau puhala pele. Ki sia foki e malolo he tau whānau he mtakau niwe no nofu motu, ka kua kaumahala ni alo tōru, ha koe makaka he mtakau o mai. Matutaki atu ke tau wheua laka pi tawa amo, la he malolo he matakau laka pi tawa amo he tau niwe ni silani, kua ki sia e weha mamao he tau ola moe matakau halofi I niawhi koe hongwhimataha ke he tōru e ola halofi. Koe matakau halofi ko lau tōru ne kautu mai he tau matakau ke he kehe no nofo motu, pe he taha he tau whānau pele whenonga mai, mitaki he tau wheua lau tōru mo alofi. Pe he whalo tau tangata ki sike se kamata mai he a whaiumu, koe makaka lahi he tau whānau o mai, mo ki sia mitaki he tau pele halo tōru ke whakaanga fu ke polo, ki sia blotu halo tōru ke wheua. Koe a whiawhi nei, ne amunaki halo tōru ke whetoko ai me tau mtakau ha kupu mo tuapa, amunaki ke whakahi koe tau pele ke he tau mtakau hukui haniwe, mo niwe New Zealand. Koe taha matakau fōu ne kua whakatua I ke he motu koe cross power niwe, koe taha whakaholoanga he matua ko Sally Baia. Kua liu mai ia ke motu me longan hefo ke he loto e manako ke langatai atu ai ke he tau whānau fuata. Tal hau ia kua kamata whakamua tau ngā hua hana moe hana mga whawa ke he loto kaina ke he tau tahe awhi hiwa siau hiwa mawha. Ka kua tupu whakahanga ki mai ke langatai atu ke he whalu foki, koe taha fuata niwe foki ni kua langatai atu ke ia mo ngā hua whakataha ko pōri puhe mana. He mga ho whakapāhe tala hau e Sally nā kai whaitupe lahi ke whakangahua ki kai ki sia e mahuinga. Hohoko atu mo e whakatutala ke ia hangau ia ke he matangahua ni kua hoko mai ia ke tau saklatahi mo i tau whāna fuata he motu. Kumene ne ka mateo e Cross Power Ministries heka in haku, mo tau tam haku, mo tau haku. It's a family affair. Si ka mata mai hina ia mo ia mai he garage, mo e tahafu ke tamani we nei loa tu tūru ko pōri fue mana. Tu tala maua he tau mongo ia si whāno ia ke whahi he music, whāno ke whahi he youth. Ki siau, koe mina, kua mōrea te tōrong furuma
tu mari me tau haka ngahua me te whanau fuata I Yokolana. Si pe hako manatu, lata tako hena I whahia. Ke tama mena tos hako ne toi. Whimanako ke hako ia, mo family hako, mo whimanako fugeo ke lang matoi to whanau Niue. Si ko mena ia ne manatu, whakalawhau me moko to whanau Niue. Ai lahi mena ne ki siau hake lang matoi ke to whanau ke stimulate, bo ke support ke to mena ne whimanako lo turu ke tausa. Hakwaliu mai ia ke he motu kwa whitani he kamata manamanatu ke he tau pohala ni ko mai ke ono ai ke asihake tau mui fuata he tau whanau ke he motu. Ue pohala ni manako ia ke lang matai. Koe tau mena ni concentrate au I Yokolana koe the area of training. Lang matai tau whanau ke prepare hala tōru moe ngahua. Moe business and employment. Kisiko ko mena, ai ko mena whakako te tōru ke run the business tungi tau whāne mo he tau motu Asia mena. They start when they're young. They start selling noodles ka he te monga ne tosang e te whānau. Tau tōru, ai lau te tōru te whai business. And I thought, whiamanako ki concentrate ke whahia. Ka I whinga hua, let's start a business. Let's do something. Pe e ta tangata ke au, si koe whan mai whē, ta mai koe tupi whē ke run ke tō ki tiwhawa Niue. Peo, ono ki whawhako, koe tau tupe tau kau, koe tau tupe tau niu, koe tau tupe tau nonu, koe tau tupe tau mak. There's money out there. It's up to us to get out there and make it happen. Pia philosophy hako. Kua mana ki whoki ke hoko mai whalo tau hukui mai he matakau Cross Power I New Zealand ke lang matai atu ka ia nei ke tau se whalo tau whakakuanga me tau fuata ke whahi tap kahau. Koe pātoni relay he patuiki whiwhine kua hawhangi mai kamata he ahi niawhi mai he patuiki whiwhine ke hana kai na nofo mau I Buckingham Palace to whai whakawhiawhiang hawhangi mai tau tangata amana ki whoki ke matutaki ki ai whala tau tangata spot e tau haua he motu ko Scotland ko Alan Wells mo Chris Hoy. Tokolonga whoki ni whala tau tangata spot e ko amana ki ke matutaki ki ai koe pātoni nei ko amana ki ke utawe kuai ke he lalolangi ua seo whang fumawale aho mai tahe awhi hewe seo walu e awhi kilomita ki tau motu ki lalo hefo he lewe ki anga he patui ki whiwhine kua whakahingoa koe Commonwealth. Amra ke hoko mai ki niwe mahina te semo ke he whae aho to tātu wai ki Norfolk Island. Koe tau amamana ki anga niwe nā kai tau se whakatatai ke tau mga hoko mole ka kua whakamahino ke tau spot ke whanua aonga I Paliasi. Longa fo ke tau whewa spot ke he kua mna ke whakatokai ke tau whakaluangi aho me tau mtakau ke he. Tō matutaki atu e tau amamana ki anga niwe ke tau ahui mua. Koe taha matangahua kua tau sei he mga aho nei ke whakamaumau me whakamau pōpō ai e taha matakawi kemu I Huvalu. Koe whale nei ne whakatua I he matua kua ai whele paea he tau long kua mole. Moi hawhangi ke lata mai whakawanganga he tau mtakau whata ke he lata me tau kemu. Moi bihai whoki me tau tangata whenonga hawaewa mai ke motu. Ne tālanga e kaina nei ke he wala kelekele he mga whaoa. Kai hawhangi he tau mga kua mole ke whakawanga he tau tangata he motu. Ka kwa liwaki ai whoki ke he mga whaoa. Hoko mai ai taha matakai nanga ko sali paea. Ke ngahua ke whakawhou moi ononwang ke liu asiha ke matakawi me liu whoki ke whakahonga. Ka koe mga nei pese ni he naka I whai whakatupianga pa waki mai matangahua kai whakatumau ni manako ke whakamalolo ke maumau pōpo me whakahonga whakamitaki. Ko mai ke momola matai whoki mai he whalu to whanu fuata ne hoko mai he matakau waiwam. Koe matangahua ke whanua I Huvalu hane whailari ke whakahanga mitaki ke hawhangi ke tutangata ka koe mga nei kua whakakisikisi ai ke kisia koe mai ke nakai ke whakaonga whoki. He tau mga kukui mua, fuafua ke he lotonga, he tau kahau, ke he mahina ha uni. Kua lahe manuia na tolu ni hoku atu wai ke aho takawhanga ika he maangua wasele, tō whakahoko e aho whakatata he maanga. Tokolonga tolu e tō tangata whisika mai tō waka mai tō posti ni kua hoku atu, pihia mai tō tangata kisikisi ke he aho whaiumu. Talha wai e takitaki he whanu takitaki maanga wasele ko ataleo siakia, kua mitaki lahi. E tau whakaloanga, pensi ni kua vele la. Kua kisia e marikisi hake tau numela halo tolu ke tau waka, kua hoku atu ai ke limu fumaua he tau nei, ke whakatatai ke tau kua mole koe toko whanga furu ni. Ne longa fo ke tau ika hiki he longana mai, moi munuina halo tolu, ne kua hoku atu ke takawhanga. Ke he weweheanga he tau waka toko longa halo tolu,
kai toka ni e whekau ke he matua he maanga ko atalasi tawasi ko lahi mahifi hana ke moua e ika kua mue mamafa ko e waha kula mo lea e hong mawha kilo. Ko ia ni mua te mamafa ke wewehanga tau ika hiki ni ko moua e he matua ko tuolana siatanga hong fulu po ni wale kilo. Toko onu ni alo tolu ke he wewehanga he tau posi mo e moua e matua taani ko toto malinao e paala ua fuma ono e kilo. Ka koe tangata ne moe pale ke katoa toa he tau ika ne kua pusi mai ai he tau posi kautu ai a James Douglas. Longa au te fōki tau pale ke he tau wewehanga ke he kehe. Pia fōki molo tōle tau mamatu whiwhene mo tau mtakainanga ni kua hoho kua tua ke whangota ke he ulu. Whai tangata fōki ni kua wata ki kiskesi au te ke tau malolo he tau toa pusi eka mo i whakatali ai fōki alo tōle ke whakatau i tau eka. Pe he mai whalu kua hoho kua tu fia hako mōta hamina ke whakakehea ke kai ke he aho. Lahi whakaue he maanga, mo he whono tak maanga ki alo tōru, e tau tangata ni kua hokua atua ke kauwhanataha ke tau whio fusika hawaseli, si tuku atu fōke alo tōru tau wena ke hokua atua ke he alo tōru a whakatata he a whaiu. Whakakatoa toa mai hena ia e tau walatau tutupu, amina ke lidiu ke matutaki, ke tau walatau tutupu ke he a whiawhia tuloto. Ke ala nofwa, manini po to lidiu atu tōru ke whaliwepe hene.